برنامه گشتیار دم باش تماشاوان هجا و هفته ام لگونده کورزونه گونده کورزو گریدای نافچه قوبینه آ گریدای باتمانه جی قوبینه 17 کیلومتره جی باتمانه جی 20 کیلومتره دوری باجره اف گوند مینا گله گوندند و هرمده خودی دیروکک تایبته بله ایروجی امل گونده کورزو بن ام بچن بگوندیان را باخفن صحبت بکن و روزکی به هودون را پار بکن برنامه گشتیار دست پید کن لسر چه شر دکن؟ ادمت دشينا بشيلك به دي تقول كتخي تشيلك كتخي بسك اشخر هدي تجيل تشخر بسكنا ای چیله که ده حزده نا دم بعينات دي بله تماشاوان هجا وگاجی هنرمندکی جوان الجمنه مرحبا اشتره مرحبا نامت بخیر؟ امين كيكي امين كاخو مبدا ناسكرن نعم امينه از لبري فرنجيما لبي قندي يعني ناتشتكم جمله ترى لجوند فرنته نو سم راست بيست راسا بله يعني تشتك بالكيش جوند فرنها بزيادة ترفتش لباجارة هي تبي تشتي شوات كاريج مر تعرف كيج بر شفرونك لجوند حوجاكر يا فيجا لقندما بري مثلا جيش ماما بجانب يعني عرداده ما جانب دشان ما تشانن بري ملت تنور شيتكر فيجا عردما نمانا عردما يعني قوم جانب شين نمانا تف بنفسك يعني في قندي جوير ما جوجو بركي مهزمتك هالو جوجندي هورا بين بركي جوارا باش به جوندي طالبك باش دكن جوا يعني خواستك او فيرنجي هي خوازن يعني ملت خوازه جو شكي هالو هبه يعني راحتي سرعتي وانجي كريات تدفجي اري عين الإكارش هواي روجي تشنن تدردخي والله فيجا روجي او كما نبل يعني باغلي او كا قندا يعني مثلا جان هي جهه صدي جان هي يعني ناقي صديجي بله لباجارة هين بمالي سبيرة بانكدانا مالي سبيرة دچن فرنا ودكن ونان چه دكن يتش هواي جبوت مساي ساعة چندا دست بيت كن امجي واتشاخه يعني امجي دي سايج واتشاخه درا بس قنديجي جنال ده لفي الفادر اجبي قدر كمان هن تشولي بشغلن او يعني زور درابن امجي الجوري وانا كزور درابن ناني خوشيتكن يعني يعني گورکو تصد نانی دفروشی کاری تجی پر حتی خویای کو نان زیاده دمینجی هنگی اون لفرنه دخونج بروی رحتیه خویا دکه دشکلی تجی تبي چه وادن رخینی يا ناني قد من مثلا يا ام الخيراخ وبلد كن يا ام دخل يعني ام دنا مالي خو جيراني خو از باورم وزه تر دخون لیرو اجی الفرم کو زیاده ما گازیم بکنم بهبره بخون ايه بربي باشه تشتک دن تجمرم بیجی هیا لا تشكرتكم تمام امجی سپاس دکن بخاطریته ساوی برای تماشاوان نجا نهاجی ام گره خویل ناو گنده که ورزو بردوام دکن گنده که ورزو گنده کی پرمزنه نزی 5000 شینین وهنه و دناف خودی دیروکه که کوناره دناف ده هم آواهی نوهنه هم جیه کونهنه ام جخوا گره خویا گنده راستی هر دوان جیتن بله ام گره خو بردوام دکن کچیاده
Niha em rastî xortekî din hatin maşallah îro em zêde rastên merheba ji te re. Navê te xêr? نایم خالد Keke Xalit. Tekî li vî gundî çi dikî, çi karî dikî? از نایم خالد ها الوی گودی چه بوم الوی گودی مازم بوم الوی گودی فرنا من هيا اره علی کاریش گودی آرد کم خوازم گو فایده کم ابگی وانا کی اوه yani خوازم گو گودی خورا faydalı bin yani. Qasadin em rastî hevalekî dihatin firûnayî jî hebû. Li gund çend firûn hene? Fırnak ya az üdaki havrat şoğlenin. Ûn bi hev re dixebitînin. Bale. Tesadüfek mezin e wele. Em rastî te jî hatin êka bêje bi tiştê ku yî negotî ji me re rojê hûn çend nana çêdikin em jûr dest pê bikin. Rojim çene açet ki vega nane ma saya ne belya. Roj naje mesela baş çe roj naje kema mesela en safe name beje statnan veya pencinan yani başka. Demekî keke emîn rast got yewî jî heman tişt ji me re got. Çünkü havrat xabitim havrat şoğlenin fırne. Yani Baş e beriye karê firinê te çi dikir li vî gundî? beri fırne meçe dikir işe gün dikir. Cot bu, işte zad bu. ما تشان ما دراكر ما دفروت وكي ديجي إشي خوي باتمان تشنا إشي ما بيت كري تيساتي أقوله Ji ber ku gund nêzîkî batman heye tekiliya we jî zêde ye ne wisa? يعني تبكي هناك راس عينوسا تكيل ما ده زي ده نزيكي باتمان يعني وقت باجارة كي باتمان بيجن يعني باغلي باتمان بيجي hemen yani ulaşma هناك بيجي اشترى بيجم insanlığa هناك بيجي يعني أوكي يعني خوشة قديما Rast e. Niha gundê we gundekî dîrokî ye jî. Dîrokayê digêje nêzî hezar sal beriya niha çend der tê de hene, xirbeyên kevin hene. Derbarê va de dikarî tiştekî ji me re bibêjî? والله فيجا قديما ده دير هي راستا يعني أو دير جي طبي زمانك كفن بيا اللي فيجا شيء تدا نما يا أو جي بلاغو كفنا يعني قديما قلنا كي صاف أوكا يعني صاف وشا Belê pekî tişteka di bîra te de mayî di vî gundî de ji zaroktiya te ji ciwantiya te tu me re bixwazî far vebikî heye? والله زاروت يا ما طبي فيجا في زماني وزماني زاروت يا ما نوكا هذا تبكينك يعني زماني مدى فيجا تكنولوجيا زيادة بيا تاشتر بيجي مثلا ليشت كيما و إيه فيجا نوكا هذا يعني فيجا هرتشت بيا تكنولوجي بري أم بكفرات ليشتن أم غارات ليشتن إيه فيجا تدمجها هدتي زاروك هذا تف تلفونه يعني تكنولوجيا يعني في زماني gerçekten زيادة دقيش بي يعني Tu dibêjî xwezî bu rojan. خوزي يعني أم يتخوازم جو باروجا يعني أول جري فكان يجي هم هني باروجا خوي بري Baş e hinek ev de destê meriv de ye jî yani meriv bixwaze dikare bu tarzê bijî an. دستي مرف ده فيجا تبكينك تكنولوجي ناهل يعني تبكينك نكان أيا قدر مشي زمان بري بكن Baş hem spas dikin yani divê zivistanê de tu wisa bi vî şeklî derketî dervan milterên bi rastî jî xwedanê serêm davê. والله دو دنيا سرما ويرو ما شاء الله صاف خوشة دنيا طابة جوية كما تواصل يعني أو كي بستين أكسجينك خوش بستين Baş e keke Xalid em spas dikin ji te re ji bo parvekirinê te bi xatirî te. أحمد بابتا أوغل بجوالا سباس Berê temaşevanên hêja vêga jî dayîkek kulber rojer rûniş yê me êdîtiye em ê ber bûyê ve herin û pê re hinekî sohbet bikin. Dayê merheba ji te re. مرحبا وانا خدش طرازي برحمة الله Xwe bicî bikin pêşî. Tu çi dikî çawa yî? شتكن والله امي بدنا تشيلكا ام وانا كد امتكن بنوا باقشتكن ام تشنا تشولي Wekî dî tu çi dikî? وكدي ام دوشن ام شير قرمتكن ام عيشتكن ام بلات بيجن ام شيفات شتكن ام هرتش تندوري دارين Tu dibêjî hemû karê jiyanê li ser piştan me ye. حمو كار حمو سر بشتامنا û ji çolê çi din hev te gom dişin? ام تشنا دشنا قيايد نحفدي Kîjan giya ya? خردلا بوكان اشترى بيجن تشتو مشتن Divê demsalê de giyanê ku hûn bidin hev hene? واشنتك واسري بادرة شنتك ام هند نفدي ام شخورة كلينن وام يخونو دنا بسلمانة شي
اره وکی دی ون چت کن وكيدي امن مالش خور ونشتينا معيش كان اره نها ایش قدیه بار کترونش ملمش بيجا ملمش خو كريا امن اني خو شكن ام هنا تندوري نها حمو کارین مالبات تگو از دکم انا ولاتكم یدن کنه ايدي اي قوشنا ازمير اي قوشنا اسطنبول اي قوشنا دبرا ام تنينا تتنه هشتنه قالونا کالو جی تکاری نا که قی قالوا جي شي باطمان تعيش كي هبيك تنبي ايش خوروني نها اون هر دو تنه نویگا قدرک چیروکی کون شفره دو بیجن جیانه ام شرط كن لو اون چما ببدو ناکن ام لهبناك مسئله کردی هست بیاد دنیا جدی پیراره ما هر دو جی بب ناکن قتل ولی سر چه شر دکن ايه ادمت دشينا شلاك به دي تقول كتخي تلشيلا كتخي بسكش خرا هيدي تجد خرا بسكنا ای چیله که ده حزده نا دبي بعينات دي دویان ددته دبي قی حمو کار دکی جبروی او جبرتک خو نشانه خال امردو شلا كانت تشكي ما تنشكش خضيره وکی دن تلوی گندی هاتی دنه انا والله بيكون دي هات مدني زاروکتی تا چوا در باس صورك يا موك كيف هم درواز دبو و چد لیستن و چد ام خيز دليسن ام بوغوك دليسن ام كاخ دليسن ام تشكي ام ايب دليسن هوالنتین وی دم چی بوج و هین لگندن آن وهركي ملكي كنا شنو بدور كيفا تتنه ماي استند سوارا ماما ولات بالسعودي يعني الجي قلت لي هذه دنيا هيل وري مزعف خشة جي خونا نبي اغا باردوغان وجي مزعف خشة باشا ها بيرانينك خويا جواني جمره ببيجا انت شو زوجي مثلا اي چا زوجم ابراهيم يكرم مش دابي برايتك رمانت وميرك جات مخصنا قروي انت بويا واي دورة تشخالو حسكر ولو خالو بتوتك بو اسمه ظنبو انا خو فيغا تظلم جلي كريا ايه بيجا كان باور كه تظلم لي كريا لا الله زلينك تف كيف خوشمت كان از د ترسم فيغا خالو هندر باقش كان نا ولا خالو شو بطمانه ربيع يا وجيران زيالي دبجن ايشك وخالوتك هناك جينار جي زانين هاوبم دبيس بيربم وخال خبو خدي معاش بيت بدبيك معاش تصينه ونا بير بنا باشا ام سباستك اشترى جبو صعبتات برحمل دي بابيتا ايه بيجا تشتكين ام تشتكين ام تشناكن بيجا ما خداي طافكي بيجي لكي جرما ام بيكا دواري ما ايم تخون ناخن كام تعيشيتكن أري من أزينا تشيك مشيفا خو طفاندي مدول ما تشيكرنا نقول قناز نبي إيفار ولا جبادة تبرق وش دبي خالو نها برجوان ما به إيه بيجات باشا ولا هي يعني جبر جرمايات نها أم لبر طافي نجي خويدان تسري مداويت وهذا أخو أم الأرضية خويدان دن ديجني كيمي ماي تقودان دي باشا ام سباستك في خاطريته او غربة سترشابا خدي غراب شغلنا أمانتي خدي بين خدي عيشة وراسك خدي على مرادي وبكي صافي سباستك نمزي صافي خاطريته او غربة سترشابا صافي كيكو مرحبا نافيتا بخير ناوی من علی كيكي علي تشتكي فيز بستاني فاكيفرا چک میرو دنیا خوش بو کوریم هنا کی بلا بون او کوري خم گوزي راس کم شکل و دلال بكم كفري تجي هناك جدا خويات كن از باورم لكفرزو كفري فيا واي تنن لکفرزو تن متفر کی جی کی آینه پیدا کرن نسبین آینه مدیاد آینه ماردین آینه ولو تفدانه هف از وانا کی زمانه پیشم از وانا کی خمشلاله ان شاء الله تلفيدي افا بگينوسا از الفيري واكما يعني دما مرف بقشتي وصا لبخشته دنيرة بهنا ديروك جيتي سويلتي دهنا كفرين ديروكي هنا بنا دیلوک جیتی دیلوکا خوشی الهندرویا لهندر چه هي هندر شته دلالتر هنا گوتو خوازم کار دناف خاني ده ناف خاين دنا
بله یا تشتین به چه رنگی هنه؟ تشتی به هر رنگی هنه میوه که بخوازیم هر میزیم تواجی میزین تماشا کنیم ببین بله دبچمانه به بیم در باسندر تماشاوان نجار لبیده ام تشتکادی هینبون که که علی دبجل هندر مزخانه یک من هیا دکان بهور لبنیرن به چه هیا و یک بیگ ام لسر کور ببین به که دیرو گوا چیه sanatê min e hat sanatî dibêjin tabiye gojim min çêtir û ji min delaltirî çêt kir hene evnekê jî ya teneka min min bixwe geliştirmiş kiriye evnekê mesela tiştekî halê ez karim şaniyo bidim اجمره بخوینه جی تشتین جی سر نفسان bi Kurdî hatiye nivîsandin evîne te wek bayê ku dixwazim pê bigirim mi dimrînê evîne te wek bayê got pê digirim te min geş dikî ساعتا تخوش گوتن جیه تنان؟ gotin nê min gotin ev mijcîkî raştiyê min li virê nivîsand bi vî şeklê hat sanatî بله دیسا جی دنگ و ساعتا تخوش بهم دبیجن کم گره خو بردوام بکن li virê jî mesela ew hene çîzim hene li virê jî min ji hevalekî re ayla wî ye ew e dibe soy axa jî min navenekê tev nivîsandiye min derbasî vê tabloyê kiriye serê cam kim û hinekî dîş nexş kim û ez ê jê re hediye kim înşallah بله ساعت خوش وکی دن ام دگرن vêrê mesela ew kêm hene tiştê tarîxî sewîl hene li wirê weke niviştokê şekil danên morîk pê vekirine nexş kiriye ew heye tiştê zemanê berê lambe hene lambeyê gazê dibêjinê ê ku mazotê şoxlîn ناوی و لجم و چی دبیجن چرا دبیجن لوکس دبیجن Aviya dibê çira dibê lambeyê gazê wilo başka naviya nizanim ev e طبعا سوا سویلا کر دیروکا و سویلا چیه چی قصد کevinin dîrokewa sewîla kevminbûna we ez hewqa nizanim çixa kevinin lê ez zanim nêzîkê 20 sal ê hebe بله تماشاوان هجا وگا جی ام هاتن منزلا کلکی یا ککی علی براستی جی جمبوزاخانه کا نورمال ت کمایی و تنه جی تورکا بگرن حیا سویلا بگرن حیا چرا حیا پرتوکن دیروکی چی اون بخوازن هه وگا جی ام میکروفون درجی ککی علی بکن بکا بلا او بحث بکن berê hevalê azad vêga ev tiştê ku li virê tev civiyane min tev herkê ji welatekî ji bajarekî anîne min dane hev tev jî yanî tarîxa teva jî heye û tev jî yanî bi zorayî dayên min civandina lê belê ciyê min biçekî ji ware tanga yanî eşya safin û cî tanga niyeta me heye ku ez vêrê biçekî wilo daha bidme hev rafina ji ware çêkim û şewqa virê biçekî zêde bikim bixme tam weke müzeya bajarekî ku millet were ji xwe re jê temaşe bike ji xwe re tarîxa xwe meyzênê ji xwe re va tiştê dîrokî teva bibînê ku ji kur hatiye û ji kurê hatiye vê dewrê û zamanê bavek de çilo hatin ev eşyayê virê çilo hatine şoxlandin bi çi awayî hatine vê demê ez dixwazim ku ewnekê jî ji xwe re serê bifikirin geçmişa xwe zanibin geçmişa me û însanê me hemda nebe ji ser dinê ji bî wilo min ev civayî kiriye û ez hê jî li serê axivim hê jî got tiştine kevin û tiştine kevnere li cîna ku bikim destîm hê jî zê lê zêde bikim û ez ê hê jî virê xweştir bikim înşallah بله ام جی دبیجن دست و روح تساقبه دکا ام بهوره هنکی شخوره لی بگرن و سروان تشتان هور ببن ez serçava serserkerem kin
بله تماشاوان هجا وگا جی مالبات گلک هجال جمعه چیروکا و مالبات او کو حیا دمکی جیانا خول باجار دجیان و گلک جیان اوروپا جی جیانا خو بردوام کرنه لنها د انجام ده هاتنه گوند لگوند گورزو جیانا خو بردوام تکن نها میوان ناس بکن و چیروکاوان هند بن بله مرحبا جوار امتکارن و ناس بکن ناوی مازاتا ناوی من نباهت بله از دخوازم هین ببم چیروکا و یا کوبو سدم اون هاتنه گوند و جیانا خول گوند بردوام دکن چی بو؟ ام باجارانون از ماموستاوم zarokan ra min ders her şevaxê de diçûm mektebê diçûm îş diçûm kar min model çê dikirin tasarımcı bûma kidin jî ressam yanî paşî me tiştek hayetê xefam nekir xarinin ew yani bajar hani dên bigire kirê bide elektrîkê bide faturan bide zaman me nezanî çer ra diwirî her me wilo ra divirt na em hatin gund me em herdera uğraşmıştım yani her karı iş kareme heye gund heyvanı min hene mirişke min hene tutike min hene şamike min hene zamanı min zaf xaş radori yani hayatlı ver heye zaman zede rind radori mutluluk ver heye yani bacır merini zan içe duhe yani verka mesela her tıştık şiir bizindi de hek tutuk de goşt dasan em bixaç edikin her tişki me maleye sebzeye me xarnime em xaş xameze dikin ve dara sağlığı me racı başe نها پرسک دن اون جکو هاتنه وی گوندی بره یعنی اون لکو هاتن دنه اون لکو مزن بون اون çağ هاتنه ویده az dersime hatıma dönü dura İstanbul'e mamusta bum ama hevdu İstanbul'e naskır paşi me hevra işte havaltı kir işte karda her tişkire heri zarok meceye duracağım çünkü Amerika'yı çar penç salancı ver geriyan ver xavetin ver yaşamış bun yani başıcı mego en işe rast erde hayvana memleketi meryana çünkü meri memleketi ha ancak ha zede bike çünkü kültürü değişik yani yedi dur yeki kültürü denene onu kayıtlı da xammezin biki ancak tu nav kültürü ha da xammezin biki ama hatın vedera hatın Mezopotamya'da za hatın kuşunda ha باشه ام سپاس دکن بو وی بریارا وج ام پیروز دکن نه هم بری خوبدن که آزاد ام دخوازن نه کی تجی ناس بکن چیروکا تچیه ولا چیروکا ama بهافرا yani am بهافرا آلی کاریت کن بهافرا am بهافرا تشينن am بهافرا الحيوانات مزينن و am بهافرا جي yani am بهافرا جي تخون ازنا گیوک مجاره نه گله کس اوروپا وک جیه کی راحتیه وک جیه کی جیانه دبینه یعنی چی بو سبب کون اوروپا بون و دیسا وگریان گون سراخه خو ام لو كيبون الفلوريدا يبون ولا يا راستي ام جواد راجعات زبون فضلا عسكريه ما جتنا بون ما جيت خست كومورنا اخا خو انساني خو ببينن ام جبونايم وغاريان جواد را اون جبو گون چه دفکرن گونده که ورزو جیک چوا الجمو قدر دگره گونده كفرزو ولا انساني او كن پیش كتنا جهودي فامتكن حالی کاری بهوت کن yani لگوندا جیانا گوندا باش yani بهورا تشتكي اوقت کن yani تشتكي باش بهورا تكن بهورا اوقت کن yani باشه ام جوار سپاس دکن تشتک داوید اون جمره دخوازن ببیجن هيا em jî spas dikin yani tiştê zêde heye mesela em hatun gund heya gund hindik tiştune mesela toxumê hibrit diçenin em onlara dixwazin engel bibin örneğin em miçû dersimê gundê serî çiyan toxumê ew kanî yê 1000 salî yê 2000 salî ez dibêm wan toxumana gunda ez wan şitilan zêde bikim tiştê hibrit nexwin tiştê organik tiştê ekolojik ra uğraşmış bibin Ulu yani kefama jî gund ratê hayat me vir renkli ye hem jî zêde renkli Amerikayê jî renklîtir e İstanbulê jî renklîtir e بله تماشاوان هجا نه هم چیروکا دشینین کورزوی گهدار کر کو ج فلوریدا حیا کورزو ته بله د انجام ده جبو چیروکا و ام دکارن ببیجن کو شام شکره لی ولا شیرین تره ام سپاس دکن جوره Yeah.
Apo merhaba, navet bixêr? Navim Nezir. Apê Nezîr, bawer ke tu ji bajar dihatî, tu peya bî û me te girt yani. Ez dixwazim hinekî bi te re sohbet bikim. Bêjin babkom kam çi wara bêjin. Ka tu çewayî başî pêşî em ji wê dest pê bikin. Vêga xweştir tiştek tune yani. Vêga zaf xweşa. Hatta bêjê teknolojî ilerlemiş bûye fakat işte çi wara bêjim. Huzura insanîne, insan têne kuştin. Soz û bext nemayel dünyayê. Gorî. Ama yani yaşantı zaf hoş böyle. Ver yani beriya vega bir 40 sal yaşantıya 40 sal beri vega ne vakaba. Çi zehmetiyên berê hebûn li gorî ro? Ya beri çe bu beri Rabbena şevaki kahvaltıya xwedkirin nisk dixwarin. Zêde nîskê pêştir tiştine bu. Ela vega kahvaltıyı deh çeşit yemeka. Ma ne bêje ka farqavî tu çiqa çê bû? He? Deh çeşit yemek külkürü merif çorbetan hep külkürü. Bir zamanı ev niska xo bxara lexsta davari xo berda babkana cot. Hatta nivro cot kirin. Zad çandın. Nivro ebatana mala xo Uş hatta nivro ki urde ebatana mala xo işe mal ipkira. Paz emkira, davar emkira. Bu ev var. Elektrikitine bu kira bu. Lamba bun. Fanos bun. Ya teknolojiye vega zaf hoşa. Lê têkilî çawa bûn? Mesela bi ser hev de çûyîn, li hev du xwedî derketin, li gor berê û îro çawa bû? Beri evka beri insanetya beri xuditya beri javega çetira. Beri insan bab, kor, bira, tav nav hep hayat ya 20 nüfus maleke de odake de yaşamış bu 20 nüfus. Vega ne oluyor? Vega lave merev gabaya ka xudit bibine ve evlenmiş bibi davata xoye kin xani kişora kirek baba bir xaribdi. Bitti gitti. Beri ne oluyor? Apê Nezîr, niha gundek everzo gundekî kevne jî, xwedî dîrokek baş e jî. Ji bo dîrokayê tu çi dikarî ji me re bêjî? Yok çılıyor. Tarîxa wê. Ya tariha vina ki amrim 65 sala adi bir 65 sali dem livre me gunde kizab xoşe ne kesi levdaya ne kesi hep kuştya ne kesi mali hep xwarya ve bira hatta vega ve go bin çatıya kede tev yaşamıştım yaşamıştım insani kabarca bısadu de malı bısadu bis mala aynı ve bira yaşamıştım ne bin çatıya kede tev yaşamıştım. Baş e, em spas dikin ji te re ji ber sohbeta te bi xatirî te. Belê temaşevanên hêja vêga jî hunermendekî ciwan li cem min e. Em ê vêga jê bipirsin kî ye, çi dike û armanca wî çi ye. Belê merheba ji te re. Merhaba, serçavam xêratin. Spas, navê te bixêr pêşî em te nas bikin. Navim Serhat, vî gundê jiyana xwe dimeşênim. Eşkeverzo me, 19 salî me. Ez bawerim berova jî gundiya gundî zêdetir bi erd ve mijûl dibin, sewala ve mijûl dibin, lê tu bi hunerê ve mijûl dibî. Sebebê vê çi ye? Erê rast e erdane fıstık pêşketiye li virê lê belê got ka ez jî min amûrekî bi kar mixwast amûrekî kar bênim min jî tembûrê bi dest pê kir vêga ji tembûrê lê dixim wisa kêfxweşim pê. Baş e, ciyekî ku divê xebatê bi awayek profesyonel dimeşînî heye? Erê batmanê navende çanda mizgîn li wirê cî distênim tembûrê dixim li wirê jî li wirê me. Belê, wekî din armancê te ji bo hunerê di dema pêş te çi ne? Çil pêşiya te, tu çil pêşiya xwe dibînî? Wallah ça bêjim ez dixwazim vêga ciwan me ez dixwazim pêşiyam de ez muzîka Kurdî pêş bixim armanca min ew e. Belê, baş e, niha tenê tu li tembûrê didiyan û wekî din enstrûmanê tu dikarî bikarbînî hene an tune ne? Gitarê biçikî kar tênim ana enstrûman yanî tembûrê dixim setar cûra carê sehne de kar tênim. Te got sehna de bikar tînim.
برنامه‌ین که درکتی و پیشکش کرنه درکتنه پیشبری گلانجی تلویزیون ده چیونه؟ اره چبون شو کمک ما هي مجا واکر تف گش جوانن کلکتیف ریتمین آزاد امجی درکبن برنامه بطمان ده ویگا درکبن لبلی درویش چبن امتکارنن یعنی ام درفته بن امتکارنن لهون اون هین اون در نکتنه دروانه و ساج بو برنامه نه هی من درکتیه بطمان تنه ام درکبن برنامه ده باشه نها ام دخوازن جده چند سترانا جی گودار بکن سرچاوره سرنگ باشه تماشاوان هجا نها ام چند سترانا جوال سرحد گودار بکن لی بریاوی از دخوازم ایدی ببیجم کو ام وی هفته جی هاتن داویا برنامه خواه ولی ایرو ام لگونده گورزو بون شینین گورزوی زیدتر دبارا خواه بچاندنیه دکن وکیدن جبر کو گوند نزی باتمانیه تکیلیاوان آب باجار باتمان رئیس زیده و اف تایسیه سرجیانا واجی بله ایرو فکر و رمانین شینین گوند مبوره پارو کرن ام برنامه خول ورد قدینن حیا برنامه اکدن بمینن خیر و خوشیه ده دم باش سپی بویه سپی بویه چیای ما برفلکم سپی بویه سپی بویه اشت دورم تجمن دوریم تمزوستان سپی بویم اشت دورم تجمن دوریم تمزوستان سپی بویم buhar hatiye gündemem soru zerbuye çiyayemem buhar hatiye gündemem soru zerbuye çiyayeme eşte durim tejmin durim timzivistan tipi buye eşte durim tejmin durim timzivistan sipi